gereja. Bentar lagi Natal. Stiram. Lanjut si Jogja udah. Nah, kita ke Udo. Oke. Oke, Alfamart nah pulang dia udah. Video itu ya? Iya. Aku diambil video. Oh iya, dari mana Mas? Dari tadi. Ke Lidl udah Mas yang puara kue. Tasano ibarat 1 kilo. 2 amis loti berarti ko le rupiah kangi. Arwa itu sak bulat bi. Arwa agar rosak bu desa syarat kah. Jadi matematika bila sendiri udah. Wah, mari aku itanam apa ko yolo boleh udah. Aku Ero salju do. Itu nama cakek lah dak mana lebih mencakek ko busi-busi biasa. Kerau Audi, siapa lah dak ko tak mobil Audi. Rumah sakit kah bang ini? Jeptu salju. Heh. Hai. Patah pana Valerian udah tapi warna putih. Ah. Hello. Oh no. Oh, you cold? You must be so cold out here. Pada warna nanu udah lejam bangers. Anu kayak kau samu jam bangers versi Polandia. Oke? Jam bangers versi Polandia. Oke, bye bye jam bangers versi Polandia. Bye. Wah, pengen malah ada salju tuh. Itu kode de kami tentang kami tersalju nih. Kena salju aku doh. Yuk balik sulung kue. Mulai nih petang udah. Nah, oke sih pe makor tamang minta kada mampu kok nasal ju koro. Matu tuh si Pak Balu Om. Hello my friend, what you doing? Apa kabar? Baik. Baik. Kebab. Kebab. I want one kebab, the small one. Small kebab. Yes, of course. Beef. Beef? Yes. Sauce? Mix. Mix. Okay. Bawa pulang makan di sini. Bawa pulang. Bawa pulang? Wah. Nasi. Ya Pak Guru bahasa Indonesia udah? Kata? Kata. Almost done. Hi everyone apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Muslim? Yes. Muslim.
Jumat pray? You Jumat pray? Jummah. Jumat. Holiday prayer. Oh. My prayer. 5 times? Yes, of course. Say. Hello. Sini? Yes. Thank you my friend. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mangula ni mapatang wau do. To lisu nang kakama do. Kakama kunti. Maka detak teman to aku magari biwi. Lisu no. Ajak timun rolo lang.